मची मोम था तो पैसा का था दरगा ओइद पादो खर नानन मी खम थादो चुम्न उनना बांगना मैम मचुम चाबो याम हाइना दा वाखरा हाइजगेबा मरि लैरदि आइना प्राइम मिनिस्टर हाइरमिदुनि लोइलम लेंगा की वखलोन अमसुंग मदुगी चना पथा मयाम इंडिया आइबले पाक्सिदा आ कोलोनियल पीरियड तकिना पोस्ट कोलोनियल मुक चथरक पम लै मदुगी चथरक मदुगी खुदम नि प्राइम मिनिस्टर की तुमिना लैसे नायरमु मरि लैरदि हाइबो नार्को टेररिस्ट अमसुंग इलीगल इमिग्रेंट थोन मने हायगा फॉरगेट एंड फॉरगिव बाय दो इलीगल इमिग्रेंट सिंग दुना रमाना मांगे बा फॉरगेट एंड फॉरगिव बाय दो अमा मोंगांग तौसिंग नार्को टेररिस्ट इलीगल इमिग्रेंट थोन बा हायरे इरांग थोई से इलीगल इमिग्रेंट कांगो का नार्को टेररिस्ट सिंग थोन मनी हायरे मान अदु रेदि कमाई तौना शांति सिले कमाई प्रकदगे हायर का दना ngarang पेपर दंग के यावरे political dialogue तौरगा solution पुरकदमनि नार्को टेररिस्ट सिंगुगा illegal immigrant सिंगुगा कदौबगी political dialogue तौदुनि नो नहंगम थोक्रो दोरगनि म्यामना याव गंदा बि कोइ हाइसे थोइ बेरांग से illegal immigrant ना हायरगा कदौबगी मोय dialogue तौदुनि लब illegal immigrant का सोंदा foreigner यावबा मद सु साइन तौरबेदा नांगि बा मोय illegal immigrant थोन बेरांग से solution पुरकेदि illegal immigrant कांगु सिदा dialogue तौगे हायरिदा बा मोय political dialogue तौगे खाना खाना political dialogue तौगोइसे लंदन सिदा लेरिबा ग्रुप अमा मकोय की एस्पिरेशन अखोय नदी यानिंगबा मणिपुर थुबाई के कोट के होनरिबा मोय की एस्पिरेशन तौरिबा मणिपुर दे लेबा ग्रुप अमागा वारी सारगा डायलॉग तौनरगा सॉल्यूशन पूरा कदबनि हाइबदि याय अदु नोखोय मियेंगदि इरम नमदा लेबा ग्रुप अमागी एस्पिरेशन अमा अखोय का पॉलिटिकल डिफरेंस लेबदगी कोटबदगी तोप इरांग नते मोय मकोक मनुददि illegal immigrant amsung narco terrorist na thon mani hairagadi ai na hangdoi sina kadobagi illegal immigrant ka narco terrorist ka kadobai wari sadun no ba koi ga moi ni ta khai ko hungi to na tro makok te samandar ine ba thui ko problem se kai no gyan ta de ne ba narco terrorist ka illegal immigration ka mu la thon mani hairadu moi ko wari watai sanar la shanti pur ka de bu artha thoi bra ba kadobai wari sadun no narco terrorist ka mu ga illegal immigrant na iran thoi thon boi ga de मोइना वारी साने नेगे हारेबा पॉलिटिकल डायलॉग तौरगा शांति पुरकदबने हारिसना मकोक का यावरेगा मणिपुरी मनुंग लेबा फुरो अकोय को वखलोन खेनबा कांगो म लेरे मोय वारी साजे हाइबला तोदुदे अन थोइ बिरान से करि नोइसे मोय कोर इशू इन पगाम द ना ज्ञान में ता दे तम समना ग म्याम द समना ग द नदरा मोय मसा सु तंगाव न लेरेबा थोइ बिरान से करि मोय ज्ञान ता दे ngha le ga ma ngha le ga ngha hu ji sai hai sini yang ta ba man ro dialogue tawra solution pura ka dog nei aduga matin na thoi berang ka mai toi ba santi legislation ke dogi ha illegal immigrant narco terrorist ka illegal immigrant ka dogi dialogue to duri ba mune dialogue to jai ni manung ge nung ge wa hum to pikari no aida manipuri manung na lai ba ai ko di funo ai ko ga wa khalon khena ba kam thara lai ne hai ne ana poche chung nei ku nga ma tri ne ba ma ko na ake pangang nang ja ba border hole loi no hole ara kana nagaland sumaina thubai ge irang thola bro mizoram de thokra ba sumaina india ge border se hole lai ni legacy issue ni sidi modern nation state channel ko gai ga sai ni 30 years in la ri ta da la bu pa mo ngang wa ni swai na nga la pa na san na ti mirat ti ya wa su na ti ngang ni si hai ro ga mu ko gari lai adu su pan ro mu su na lari ga me lose my high dai Orang orang itu sih nggak bawa wakil untuk cuma kan orang mereka. Aduna nak orang Isai itu lain tak bertanya di sana mana. Aduna ngangi bawa setong contradiction sih yang bawa. Ayo muan jadi sana dan mana yang tuh ngangi bawa illegal immigrant dan narco terrorist tuan nanti hari tadi santi lagi sih mana tuan boleh tadi kamai tahu tu nama kau yang dialog tahu duri mau bawa santi problem apa. Aduh santi problem itu dialog political dialog kalau tu tahu kata ni mahal. Aduh kuki narco terrorist illegal immigrant sih tu cara bawa. Man forget and forgive hai dibo narco terrorist amasung illegal immigrant na thon mane hairaga forget and forgive hai dibo illegal immigrant sing dara ba man ngangi ba forget and forgive hai dibo wa du samnari braba ana irang thoi se kari noi se mia ka sing no han dong am re ko ri su kari noi se what is the core issue se
angang sa khara thadu television da khara ngangan machi mong thadu do pesa da thadaraga oi da pa do khara ngangan da mi kha mong thadu chum na una na bang da ma da ma chum sa yam hai na da miam da inform oi ba society ma kunai mo ina mun na khan na ne da taw ni se kari no ne handle taw da ba po chu taw da bi da pa da ngang la lei ba ge ma taw ba da lei ens 2017 bro. border war is di Manipur ka na te noi war ni Manipur da kai bro se kari mo maram lei te ne maram du ne ba Manipur sida lemina ba full singa ko ba wakhalon thena ba gi mami ta den la se ko le pa sa ma ne si kamai handle taw da ge sa ma na si ma ho re ko soi na suggestion pira ma ba ne si taw ba ya si taw ba ya illegal immigrant leite haibra ko na leirangani leibagi kudam su lei isa ma su bole de ne sai bole ba patung da su ai na kerala da ngang ba national conclave on da ngang ni yo ko no re conclave da ethno nationalist mobilization ni sigi cookie chin group sigi international dimension su yo na la ka cookie ban de no nga de no mi ta ba cookie taw le na ma po si kamai to na ma pham ma tam cha nai ai de ram ne ba tan nan jwa nai de ram ne ba cookie full ma noi ne chai bagi ma thau ta de community mo hun dei ma thau ta de ma khoi ki politics to ne ba na thin na da budi ma khoi ki to khai ta ling ba ne pa si bu thu ga ye khala ko politics ki mai to le ba da ni thuru ai ba du ki community da communalize so le ba da na ti se ai na han hai jan ra mai ni meeting ga so yang jan ra wa ne pho le phin ma da gandhi ji na hai ra me do thai na a khoi na theng na se British English ki miyang ki mayok na te English na ay ko ita kauli ba sa sonse sige mayok tani na ningtam nan matam na hai lo ne ko Gandhi na what we are fighting is not against the British people the English people but the English rule over us like that aduna ay ko na mayok na risidi mo na tamin mo ti hong na cookie yung hai cookie zo may ako jo pangsi season na jai jo season na tabni cookie zo ga ana kari thole ba adui kam do see the ethno-nationalist mobilization of the Congress, newspaper, TV, the Karida, international platform, national platform, YouTube, the Sulayam, keep a legal pandegum, no other Matongan Panbro. Tango Munang is over the scheme with the defender of the CMs who carry up and get money put to why you know you cabinet is Aliao is why Heisenberg in Brabase. मैं तो खुले होगा खुशी कब मेरा मणिपुर का मैं ये कैबिनेट मिनिस्टर आ रही है बा मणिपुर तुम्हारे का यूनियन टेरिटोरी में सेम बदल नहीं की दोगे ना हाय ब्रह्मा अब वो कंसर्न जगह था नहीं बना कल आनो बदली मसंग का कोई जाने नहीं सिंह हम भी हो बसे वो ये मचिंग तो हम एक थोड़ा पा न्यूट्रल सारे तो नाम बा हम वो बंता दिल्ली की जंतर मंतर हम वो एमएलए का यहाँ लोग बीजेपी के साथ का मणिपुर का लगा यूटी से मतलब मुझे कांग्रेस का मैं भी नाम करके कारण भाई एमएलए नाम करके हाई करके मुझे डिमांड है मैं ताब रहा कांग्रेस पार्टी ने तो वो ताब रहा मैं मणिपुर का यूटी से मतलब बोलेना वो यो मुझे कोई कैबिनेट मिनिस्टर अन्य यार लगता हूँ इसमें असीबू फागी लो सिबो नुमाते निम्ता वो कुकी तो लगा तौरी मकान वो सुनेगी Sans to sala bas lei se ilang tu ingai se dei da paisa khai da na mi thu da na to ta ai hai se bo ai hai se da ro mayam da khang le wa ra ba si bo mayam si ka bi da bra ba le ba se ka ni mo ko na ni do ju si tai ya chuk ko na le ba mai bu se ma che ta na thu ga ge to ri ngai se da akoi lai ni ko fruit man nu se dei da iksa ge cement lon culture ra mo ai ba gi thaksi khasi hong na lon chen nim chat na ba tha le ba gi je tawri ba no ina thugai daga masida angam angam hana bi chatna bi phuna bi tawle be sibu sidi jangal ra je ni sidi sanga na le ga bu silo du ni sidi po che kan mo se to mya mang ta hang yo ai nga si so ma na je ke ko congress bjp huna ba gi wana ti nya ngam to khan yo sai na ai chum ni brana number 1 bjp ki moi manipur thwar ga yuti sem ga ni hai ba mi yaw bra yaw da bra से आई को कांग्रेस सत्ता हंगदरा से मियां ने जोन थोपरा बा मणिपुर कंगने ने खरी मियां से हम थोपरा हम थोपता बराबर से मियां दा पाउ पीरगा मियां ज्ञान कहानी बा जर्नलिस्ट कलम सिंह नमसे इबम थोपता बरा हम थोपता बराबर से
aduga kay bunga illegal immigrant na oy maga dinan na kay mo mong dialogue tong yes na moy ka to kay haya ay na hang se mase makok yaw mi nang bang thok le mase ang thui ba problem se kai no hai ba mo koy mo nam ta khabi ai sai tu ni border ho bai si india ki ma pha na na hoy akoi manipur ta si problem se thui si kai no isa gi history da sa ko manipur da furuk masien gi aspiration khena ba gi wakhal on khena be problem am play se ko kui ro ba ne ba madana dara mapar da ni changa ko kamu sina tongsel laga adu da na kana bharat sarkar gi wakhut yaw re na koi akoi usi hais ai di personally so ko party na ti government of India is complicit in this problem is idea vote leaping nei manu da so high vote kar ma tu da sudum high base nasi so high is nei on the floor of the house parliament the money tawla ka muthak ke suyara da chahi lakh bhari ma ki volume 1 volume 2 na first lok sabha ki debate ki transcribe adu ki lari mai phone phone na lai ba mi na ngang gi wa ma mi thoi thoi lai ba lari se volume 1 2 3 lai ne ba first lok sabha lagi 18 lok sabha ke volume da aina ahum lak ngang gi ba adu su kai wa ngang ge ni moi ta hau da ma sa la ba adu ni mi do kai sa dre wa ngang lai re mo hai ni ngang cái đại tông nó mà cái chắc hè chắc nó phải ngang đề cái ngang thế nào mà ông cha nó ôi rồi được ngang gì bảo đó mà cái đây là ngang gì bảo phải cái bảo mà đi lấy thì anh na prime minister hay là mình đi lôi đâm lấy ngang cái bảo khăn luôn nó sung mà cái chắc là bắt thang mày am India ai đây Pakistan colonial period cái na post colonial nó chắc thật quá mà lấy mà cái chắc thật cái khudam नहीं prime minister cái tôi mình lấy thế ai là mà đi lấy thì ai India ke dok chau ro parliament ki force da India ai bele pak se ki prime minister da nang la manipur da tawi banang da tumi na lei banang ki sajat nachat nang da tawi se sigi silence is nothing but the reflection of that continuity between the colonial and the post colonial ki adu ki thosu ki reflection ne hayam ni pa we am na ki sajat nachat lichat ne hayam ni na de ki le ba ko India ai bele pak se manipur ki place ka as a union of states Aku ni yaw isin Congress Party na uje aku Rahul na ngang ida aku leader kaya India is a union of states. Isset में हमसे की union है इससे की interest ना तो कमाना दिस union से नहीं यूज़ अब ये federalism तो क्या रखने वाले उसे one nation one election नहीं तो पड़ेगी मैं हम जाने नहीं वो one election वैसे एक हम काहे जरूर किने aku इसे उसे से नसी से बहुत तवरे ना और से बापे इसे assembly से का parliament से चाहिए नहीं ले काहे ले बा aku सरकार दी काहे दे बा माने बुला ले जब दे मैं नोजिन तवरे बा नोसी कहीं है काम parliament काहे दी parliament election तो उधर सी से काहे बड़ा माने बिस्ते सी जोंग election तो नहीं से मैं हम जाने बस को इसागी से वे बंदों के सरकार तो काहे बड़ा मतलब तादे parliament ने है काहे बा मागे election तो बड़ा इसे खुद में election तो नहीं भी तो रहे one nation one election गाय मणिपुर की constitution की मखा डाले ना कि pre-merger गाय बनी तो कुछ ले इंडिया की constitution की federal structure जी मन गले ही बाय कोई autonomy है बम ले not through इसागी minister home minister अमा उसे कोई बम सामंग ना इसागी department ने मुझे report आउट दिया ना complaint तो मम्मी ने आई मुझे की या तू मुझे complaint तो मम्मी हाई रिबल भारत सरकार ने constitution थुगाई रहे मणिपुर की autonomy से थुगाई रहे स्टेट हम वही आई ना नाम हो भाई कोई तो हम कौन सा लगा मोदी जी का तो चिंची चाहिए आई की माई से पूरे तो मोदी जी का मायने वाली साउथ हाई महीने दो आई ना निजम ये भाई चांग ने नोंग आई हम से खुदा मोने ताऊ जी बम से आई की थी दे का उसी थोपे को खुदा इसे सिंबा लुपान चला भाई कहीं नो नहीं की खुदा चाहिए ना खुदा चाहिए लुपा तो ना आई नो कौन सा लगा आई खुदा चाहिए लुपा से ना वहाँ माई से कमाई को है माई इसागी हक मत न लेने बा मांगे हक न पड़ते सी मणिपुर स्टेट के हक न लेने बा इंडिया आए मेरे पास काम से ठोके में कना मत ने आए कोई नहीं पास हम पड़े बा अब कोई खरा ने तकन जब मांगे से इमा आज बराए को खरा नहीं लाओ जने ने सिंगल प्लान का बना हुए तो ने कल इन्होंने नाम इस स्टेट के गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के मकान दे भी स्कीम से था स्टेट लेस यूनियन लेस कंकरेंट लेसन लेगी बा federal structure se kai be ar we nan di basic structure of the constitution ne lei na ngang ni ba mayam si ni mi yen de yen ak pada state ki sarkar ma lei na form ngang ka da rei ba ai akoi ki video se mo sa we pe ko de social science sa de no wa ma se tau rei se ne pui ba
Nah, the thing about bunker of the survivor, BS of the Numatogi, talking about cooking and the language. Other language, people. I quite the commander was a digital okay. Manipuri state police to get out there quick order, I put the day don't know me. Ma'am Tabioga. Cooking Picapunga, BS of Tabioga. You want to come in the Law and order is a state subject. DGSA is the head of the law and order enforcing machine. Director General of Police of the state is the head of the institution which takes care of law and order in the state of Manipur. When the central forces comes here, Mapangi forces in Lakuda, they come here to assist the state police. Manipur the legendary Islamic police da mating pangbalak aduna ngasai aikoi DG na akoi state ki police ki establishment ki overall scheme man go operate hogadam ne afswa thamapa armed forces board special force parade mo sukai ya in the aid of civil authority mating bang sa mo ai ba min na phone na ko ne bote aikoi ni Manipuri DG da ki order laute CM ne unify command sale Masari Makadariba, intelligence department of Pia Ketumasa. Between the talk about memorandum Pixel Mana, Governor Lada Noel inspector instruction because usually at the Saga Lena. Tell me the kind of talk what I put in Manipuri, the order of the kind of central Haiba. Ma, order with the Tower, central security for constitutional order guiding. Chief Minister is a constitutional authority. BNT. Anybody who becomes a CM, Magi Wahi orders is a Kadorine. Because that's the order of the Chief Political Executive. De facto Council Minister, the head of Chief Minister is one never. Masi ay nagpisa money mga sa tada na layram sa money kung intelligence siya lari tayo sa nakaroon sa mga sa andyan ang bayo wahid sa dihajar ng ali mo ba si heck ba Bengal da ihin mo hin sa dani pradamaya ang harap na nang yung posisyon nga mo matabog na mauloy lali ay makikakali niyam na doon ako yung niyam so na may nahog mataboy boss nakalati kongreso nga ngayon party kasi nagoy ulay ba luri ba dito iba Iran sa Manipur ka ba ay pak niya may lalay kasi Manipur ay sa ko niya ang lay bisa natin Manipur niya da usip ko ay dito tapos ay constitution makada lay ba koy masige sana patak sa bayan ang subaw da kuki ka na to kuki po sunan na to da so aman sukay ka na mali kaya ni lam se masir sugay ka communalism da base or sugay to ri ba pot Taksi kasi na ito ba hingsa sila na lang ang sila bimong katawin pamarang constitution order sugay na po may siya ako si kanang mga Peace and we carry out to hear about Manipuri Miang, I say, what's up, Charlie? Who is you try? How come to my child? I put the way you can get any input. Must Miang, no, whatsoever. I put the intelligence, I put the Larina Piper, I put the Yawan Pura, whatever I see in the house. I put Masika, if you look at it, yes. Say politics, something separate for money. Sila nakaba to compare from mayam sila nakatamdi. Ay nila sabi sa sa haje ni. Sama kid sa ni se. Sama ni tanay ni. Kaya na sabi mo Cahit yung tanga ka abni. Academic suri na. Ngasi game po bay tawi mani. National area access like say. Kaya sama ka commander ka process da. Mapanda ne pag advice ka ni suggestion ka ni khabar ni ni meeting na nami ne to rin kasi di isa mo channel na side. Masay tawra dila, masay ma happy that. Sila ba nito? Oh, the Tonto, I tell you, they came up all night. Means she never won that. Don't drama, so you don't know anything about the drama. I told the Rino Lena. Tell you, the Tonto and Katina. Not to be a royal technology. Manasulan, the Tonto. I think the Congress is quite a our party leader, Mamma Pamuga, influence of the senior leader, the channel of the man. See, no man among the living man, means in Canada. Manipuri issue tadi aku APCC hana tanda bilang mu aku di bah suka tahu ai saya hayam senior di dalam ni kita mengajar tahu tu sehingga ni fu yang kaya nak parti orang ni kaya ni ai muncul hayam ni ai na PAC tahu ni kaya nanti oi overweight I respect you ai saya tahu aduh bo Manipuri issue lah aku dalam tadi aku di APCC juga tahu tu aduga miyang nung thalai ba ai koi wasu ka tabi ho aduga le party president na lokho hayo ba ai ti pa mo na tak lai che ka tram ne
गट लेबसे सिनी जी नते मैं नदी नसाइदि तमनु दे हायरेगा आखुद आखुदि सिनी गट आइ अबोंनि बोमि तो तमला ngang बावा तो फोन अदुगी ngang gi करेसु gi चाम gi मनुदा तरा खतम हो म ngasi लेबा नै ना तुदा मनि पना साथि हलानि अदुगी गप्सु यावदबा ओइदा पादो ngang ngang मुहाई ममो को हेन कोइदबा तौले अदुना आई इनोलोदा वानि खन थमजन के पै सुंदरने